Ka office jong Deputy Commissioner ka Ribhoi District lengba ikong RM Kurba, ka pentip Syabaro kipajba baka State Bank of India Khana para branch, kan khang shwa mentashipor, nadu ka arpulai terik ubna Jun Hajar arpau, hadu benda penbena da kumoipat. Kumta, lakentu Yabaro kipajba bana kabenta ka jingdon kam bakerki, kinhap banlet cha State Bank of India Hyderabad branch. Ya kane lale na kabenta ka jingbit jingbiang jong kipajba kathain khana para. Hakawai pat kaliang labtha Yabaro kipajba kibalet Khana para branch nadu kasan tarik ubna Jun Hajar arpau hadu ka khatpra tarik ubna Jun Hajar arpau labtha Yabaro banchong quarantine yalade kumba khat sausngi bat khmi bnia aru yala ka kot yakhya da ka ba pendon kamru bandeng ya ki face mask ban penya jengai iwe na iwe bat bania sai khti man kapor bat ladadon kino ki dak kishin kum ka jingklut met ka jerho bat ka jenjar habaring mansim bat penhiar mansim kinhap banshong penkerpang marway nangta punde syaka district control room ha number not lai henry lai pra ar lai ar not ar pra lane iwe not nyo but how helpline number pra nyo san ar not sau khandai ya kane ka jingpun bana lawan ra da ka office jong Deputy Commissioner Ribhoi District Nongpo.